Merci beaucoup wonɓe de Jama TV aray ɗon andi souvent no wodi ko ƴawi kon ma ɗum ɗon holle mi sikko yiɓaw an fewn ɗo no public on darori noon Jama on no arde moƴƴa pour honɗum pour yawgol k'aéroport Akeya Mariama Kankalaɓe wonde Boubacar Horeya monaɗa hoorema en tout cas e gaal maison de la culture sec yombata Jama TV no compagnie ɗum à 100%. Donc hande heɗen ɗo o yi groupe on fof tout le monde est là jouɓe théâtre e waɗoɓe musique e c'est-à-dire yeeyoɓe manɗoɓe ɗum fof ko alliance de la sous-région wawi waɗi ɗum ɗo mais pourquoi ko parce que vraiment Jama on no andi hande e alliance de la sous-région ko golle molanaɗe maintenant avant que yomi gaynu woɗo ɗum ɗo mi annonce mi yewto ko honɗum wonɗen e wadde waye mi wi on hande fof no ga waɗoɓe théâtre no ga waɗo pesre mais avant yo mi ara waɗoɓe théâtre ɓen taw ɗum may top ga ñewñudem ma wolla ben affaire kay toujours mi ara e Jama on mi kono mi wori ni on yi Jama on public on no jooɗi mais mi fuɗɗora ka fans club Mariama Kankalaɓe en même temps ka 100% Fouta fopp no ɗo hande assalamu aleykum. Aleykum salam. Daaru caméra on ɗay jang tini hurema jam tumi ɗo jam ɗo marsude seeɗa wala ni me inde maɗen ko min ko Asatou ba ka jang ba Aissatou Ba konno waɗi hande adduma ɗo e o moƴoɓere nde mi yiɗo fof mo kala no waɗi dolo koye Mariama Kankalaɓe ko fi Mariama Kankalaɓe e fimo onon sous région ɓay fimo fanɗata kadi e fi Mariama Kankalaɓe fi Mariama Kankalaɓe e no weltinigo e par ce que no foti fi Mariama Kankalaɓe addi on ɗo en tant que kono woni fans club makko kon no prépare ɗon hande fi yahgol mo k'aéroport et son hewto e kon no prépare andon mo ko jaɓɓagol mo weltanomo wernamo ko ɗum watte ɗum gaɗɗon ka Aissatou mi sikki hande ɗa décidi ka moƴƴi noon ok wuri awa no ɗo avant hande an mi ala joylanade inde maɗen joni wuri awa sawa marsude jam tum i hande ɗa tawti ɓeɗo fof ɗa jooɗi ɗo ɗo waɗi dolo ko Mariama Kankalaɓe kon ɗum woni ɗum ko woni ɗum ɗo ko minen woni fans club Mariama Kankalaɓe haray ko saɗi makko ko tooli meɗen yawde jaɓɓoyomo Allah hewtimo yore jam moƴƴere men hewti d'accord Mariama Kankalaɓe ɗe kon tuma o fijata ko bimbi julde ñande julde e bimbi julde o fijata Duta Seck e sadi Duta Seck wonɗen e jinde ko Duta Seck o woni e fijude fopp no noddita Jama fopp no noddita kala mankuɗo ɗon nongata e hondu ok merci beaucoup aray kon no wiɗa famɓe fof fans ɓe fopp no noddita goto wota manku goto wota tultu sakko manka ɓe mankata noon kadi goy merci beaucoup Riawa voilà mi yiltito ɗo e Ami Ridis ɓay ɗon andi hande hay fusi ko yombata ɗo ala accum poɗa julle nden taw mi jooɗɗo a jaliɗe Ami jarama nala to ɗay jang jantuno marsude mi yiɗoɗa jooɗi ɗo yimɓeɓe no ɗuuɗi ɗo ha mi sikki tun ko Mariama Kankalaɓe habbi ɗo ko on men habbi e hoore on ɗum meɗen habbimo ɗo e hoore teddugal e jikke saabu alliance sous région Ami a wola e moƴƴa wiɗo wolmo meɗen habbimo ɗo meɗen fokkiteg yahangol mo kadi aéroport se meɗen habbimo ñande julde bimbi julde Duta Seck kanko e Boubacar Horeya bari mais e ngal mi yiɗo jetti Boubacar Horeya waɗi yeeso kon ɗum par ce que ɗum ɗo wowa kon ɗum woni ɗum ɗo woni no andi rek ɗum ɗo men taw dal ma o tawne ko ma o tawne par ce que poɗa mo gayna poɗa on himo gayna piyano on himo gayna machallah d'accord o murtini on dal ko wankodi jonno Boubacar Horeya murtini on Mariama Kankalaɓe murtinano arde e on ɗon kadi meɗen habbimo yigoy machallah ɗon jarano haale himo habba ok d'accord merci Ami kankadi kadi la sous-région woni avant tout d'abord avant mi ara ɗo mi ara ka jooɗo oɗo jooɗon nder mamma ko doit présenter émission on kono de non min ko hakkude reɓɓe mi jotto ay jang jantum mi woni mais min hari meeɗama yiide ka groupe ɗo kon ɗum waɗi wa andi hunde wo ko sabu waddimmi ɗo mi anda mi wo wax la première fois mi langara e ɗum ɗo mais no mi yiri ni welila
parce que goɗɗo ko yimɓe ɓen tagaɗo ko jama. Fewndo non hande ayi arɗa ɗo Mariama Kankalabe Boubacar Horeya doit juude ñande julde e bimbi julde maison de la culture de sec jama on no warti dolo koy koy no faala jaɓɓoyade mo ka aéroport c'est la première fois sikkuɗa an on ko côté ma c'est la première fois mais alliance wowti ɗum ɗo ko honɗum comme no wiriɗa noon ari hande ɗum welima est ce que a continue est ce que si Allah jaɓiɗa wawi adérade e no fo adéri noon ok mi nani ko avant taw ko idi kom fof taw haray miɗo salmina fans club Horeya miɗo salmina fans club Mariama Kankalabe murtina yaade ko yaaye mais o andala moƴƴede par ce que mine Mariama ko yayma Mariama Kankalabe ko yaaya miɗo ande baabe makko ceerno sefo o innete ah bon baabe makko e baabe ngan ko babaji ɗi hawti quoi hande so yima d'accord ko adi ko fof miɗo yuuromo miɗo salminamo haray sali makko ko tooli donc ɗa parani par ce que jajama a yayema jonno nde yayema no dimbo arayɗa ɗon ko fof ke mi daro ara kadi lan kelluɗo aɗa kaɗa kelluɗo merci Hawa merci toi en joni so Allah jaɓi ok merci beaucoup e ha joni ɗon ko Jama TV ha joni ko émission mon on e ɗo gandi émission o noyne caɓɓagol Mariama Kankalabe c'est à dire ko ɗum wonɗe ñerde mi aray ka fans club makko encore mi ara et puis kañuɗem ma wolla ben affaire par ce que fi mom a wammay ñëwaat si ñenen si yayeji lay ñëw aca assalamu aleykum hajja julde mo colonel no marsude jam tum yettude Allah golle mon de alhamdulillah hajja julde mo colonel ko onon woni nene 100% Fouta hiɗon tawa ka fans club Mariama Kankalabe ɗon wawi mi explicande seeɗa ɗum ɗon seeɗa lan wawma explicande komin woni hajja fanmata nene dental 100% Fouta nene fans club Mariama Kankalabe hande meɗen ɗo e fi Mariama Kankalabe arana fino tampira na fino barmira ɓaymo wela men mo walani men mo en waɗimo ko wonkiya men ɓay fi makko fanɗa kadi ay onon adduɓe mo ɓen fi mon fanɗa na fino Mariama Kankalabe mi sikki tun ɗum ɗo vraiment haade ɗe wowi wadde kono hande kay noon ɓurti wonde daari yimɓe kesiɗuɓe et puis no laaɓa no foti kono yiiɗon e ɗum ɗo fi arrivé Mariama Kankalabe o non ɗum ɗo ko welo welo tun e weltare feƴƴirtani wallahi koko minnuma kon tumeɗen préparanni fenɗo fusmen ala gollude kamen ko régili sina fi Mariama Kankalabe ɓay ñande julde bimbi julde inchallah si Allah tawni en ɓeydani en cellal haray ko fi makko wonɗen inchallah merci beaucoup hajja julde mo colonel présidente 100% Fouta Adama Guédiouayi Adama Diallo Mami Jooɗo si mewɗi ka président o Mami Jooɗo président o jarama no marsude iɗon e jam jantum 100% Fouta fans club Mariama Kankalabe mi yiɗon motivi jano argol ɗowtugol e yahugol jaɓɓagol Mariama Kankalabe pour concert makko ñande julde bimbi julde est ce que ɗo waylan expliquant ɗum seeɗa mi anda kon ɗum motivi on e waɗugol ɗum ɗo ko minen min woni présidente 100% Fouta ko minen woni fans club présidente de Mariama Kankalabe fof ko menen hande ko fi makko addi men ɗo no haɗi men soƴƴude ittude kooƴe no haɗi men soƴƴude pour fi honɗum fi makko no ko ɓernde amen ko fi makko men woni ɗo ha ñande julde ha bimbi julde ko fi makko ɓay fi dijeɓele fanɗa fi Aliou Bari fanɗa ha hewtoye président Jamalal fi mon fanɗa merci Adama Guédiouayi fewno ɗo miɗo waɗi 100% Fouta ɓe domini pourquoi 100% Fouta machallah wallahi ko iwɓe Fouta tu woni ka 100% Fouta international donc iwɓe honno des zére kore ala to ala kono noon simin heeɓi meɗen faala merci beaucoup voilà merci beaucoup mo dogi caméra on ko mi yahanta par ce que ɓay Allah waɗi ɗo no tawa ka présidente Mariama Kankalabe wonɗen attends ɓayma toog hande ɗen ka présidente Mariama Kankalabe Mariama Kankalabe hari o meeɗi heɓude défense mais c'est la première fois j'espère que à Dakar
Dakar hande ko président maɓɓe on ni moyne Hadja Oumou Diallo. Hadja Oumou Diallo en tout cas rewɓe no ka rewɓe par ce que mo suɓi o ɗo waɗi président re mi anda ko no suɓi ɗon oɗo mais kono noon miɗo ɓattakko makko ɗo yewtelan joni ko honɗum o programme hande ka jaɓɓago Mariama Kankala ɓe ko honɗum o programme ka concert ñande julde e bimbi julde. Hadja Oumou assalamu aleykum. Waaleykum salam. On wola e moƴƴo basse mi sikka oɗon maɗɗi ɗo goɗɗum on tutta ko maɗɗi ɗon kon hiɗon e jang Lange jam alhamdulillah. Hadja Oumou kono woni présidente Mariama Kankala ɓe ɗum ɗo foppunari yahagol Mariama Kankala ɓe ko fierté honɗum heɓuɗon e ɗum ɗon. Sona ɗum ɗo dal alhamdulillahi rabbil alamina meɗen weltori jama on kadi fof fi yawgo jaɓɓoyo Mariama Kankala ɓe. ko honɗum maranɗo Mariama Kankala ɓe ñande julde e bimbi julde par ce que hande mi andi mi yi préparation mon gon hande mi wolata ko honɗum maranɗon mo ñande julde e bimbi julde tuta sek. Ne ñande de meɗen maranimo moƴƴa noon ñande julde e bimbi julde par ce que fi makko ko dow te mo wela men ka wonkil amen dal préparation on kadi hande fo e mum dal meɗen eɓɓani fo inchallah pour jaɓɓoyagolmo ngo. Merci ko woni présidente Mariama Kankala ɓe. Maintenant en aray ka Bente andi Bente c'est un DJ voilà lève-toi d'abord DJ Bente c'est un DJ et puis ka 100% Mariama Kankala ɓe ka alliance la sous-région kanko woni ka président chargé de mobilisation. Assalamu aleykum. Aleykum salam. ɗay jan Jam to alhamdulillah. marsude seeɗa Yewta karam donc mi ka fanculo Mariama Kankala ɓe ɗo tawa wallahi ka 100% fouta ɗo tawa ka alliance de la sous-région ɗo tawa mais Bente yewti ya quoi wallahi ko jama on wondete wallahi sa meɗen ka 100% fouta meɗen ka fans club Mariama Kankala ɓe meɗen ka sous-région par ce que ko il faut yaada e jama on si wawa wadde goɗɗum on faami mo yaadi noon e ɓen ɗon haray a yaadi e yimɓe kelɗuɓe faami. D'accord hande iɗen jaɓɓoyade Mariama Kankala ɓe pour concert men on ñande julde e bimbi julde kono ɗum onon en tant que fans club Mariama Kankala ɓe en tant que 100% fouta en tant que alliance de la sous-région kono ɗum prépare ɗon nde ñande pour no Mariama Kankala ɓe vraiment o heɓira fierté no ko addimo Dakar ɗo ko. Non ɗon meɗen prépare ni ko lella bila ñande men anduno fans jo amen on addede Dakar ɗo fayda ko ɗum woni men fawtaki no haɗi men ɗanade tellement welo faami meɗen préparani ni meɗen habbi fans jo amen o kono noon kadi jamaji ɗi wota yejjitu ñande julde e bimbi julde ko ɗon ɓe andata hi koɓe woni préparanade ko par ce que meɗe préparani ko lella. Merci Bente aray mi salmini jama on fof miɗo arde mon si ɓuuri ɗo seeɗa dans quelques minutes je vous reviens merci à tout à l'heure.